Bugün indi biz mine Tatar Gimnaziyasının sport zalında bugün indi yanvarның 13'lerinden biz indi şuşunday sborlar başlap jiberdik. Mesela turniri Minzelede ötkeştin indi nıgırak, kotırak hazırlarını buldık bısında. Çünkü bizning Musa Jalil turnirinde Minzele'den 2 komanda katlaşacak. Küreşçiler sanının indi bir komandada 10 kişi, 10 весовой kategoriyada, ikinci komandada şulay 10 весовой kategoriyada katlaşacak. Birinci sastav, ikinci sastav nerse bilen ayrıla desek indi bu ikinci sastavda bizning indi 10 küreşçi, bu bizning yaşlar hem indi şuşu Minzele jirliginde şugullanışı yaşlar, hem indi Şallı şaharında şugullanışı yaşlar bulacak. Bunda indi çisti yaşlar bizning potensialını kararga oyladık bu Musa Jalil turnirinde. Birinci komandada indi biz jerga tırıştık, böyle opıtnırak deb aytaymiz indi büyük köp maydanlarda özün ko'rsatib çıkış yasagan kurashchilarni jerga oyladık. Şunun için indi bizning Minzele 1, Minzele 2 komandası bu Musa Jalil turnirinde çıkış yasayacak. Turnir bizning indi trenerlarımız özleri de kurashchilar bulgaç indi özleri de şuşu yigitler bilen şug'ullanalar. Al indi Hamidulla Rustam, Garayev Danis, Garayev Fanyer bizning indi alar qaramagında hazırlanışı komanda bugün şuşu zalda sizning qarşınızda şug'ullanıp yatalar. Ne şuşunday bizge indi bizning komandalarımızga Musa Jalil turnirinde oңышlar tilep kalabız. Hem indi şuşu turnirini biz Allah birse bütün rayonlardan da üstünlere gitip, motorra gitip, hem indi kulemlere getirip ötkərəsi kile. Barğızda 11-13 fevral gününde kütüp kalabız Buz sarayında, bizim Yunus Buz sarayında bulacak turnirde. Yaşlar bilen, zor kurashchilar bilen, Danis bilen, Hamidulla Rustam ko'proq ishchilar komandani jiyalar, o'zlari da. Bunda endi meni vaspitanniklardan bilan chiqish yasayasa, Danis тоже Rossiya, Tatariston chempioni, bolalar da tarbiyalik, o'zi da chiqish yasaysa, xizmat qilinlarki, tag'in shu yoshlardan chiqqan kurashchilar hozir bizning zo'r vardonimda yo'qligida. Что хочу сказать, то что у нас 11 по 13 февраля пройдет грандиозный турнир. Для нас, наверное, такой турнир первый. Для нас, так, наверное, очень волнительно будет участвовать. Мы все вот собрались за 3 недели, начали подготовку к данным соревнованиям. Вот как посмотрите, даже все тренера подключились к данному мероприятию. Ну, задачи у нас какие? Задача не подвести район, пройти как можно дальше
пока загадывать мы никак не можем, так что, ну, потому что это спорт, в спорте все возможно. Можно и выиграть, и проиграть. Но хочется, чтобы наша команда показала достойный результат на данном соревновании. Тек отада ғана әлі Фердеев турнирін барып қайттық. Бұлашында өзімнен веста чемпион болып қайттым. Өзім зайрағында ұссам да менің өзімнің әтелің әтелері ескері келен жеген ауылдан шұнық үшін Мезеле районы үшін дальнейшемда Мезеле үшін қатнашырға топ тренером менен Файзуллин Ракип Назыбович тоже мына Мезеледен тумыш қазіргі уақытта шұғыланам Шаллада Витис спорт комплексында 11-13 февральда біздің топ ярыш Мезеледе өтті, бірінші тапқыр бұл сәжәлі турнирі. Бұл енді Татарша крашдың ең самый основной турниры шутлана, енді ең самый күчлі, можно сказать, потому что bütün крашелер уже почти әзір була, потому что бұнда бұл командный да турнир, личный командный да, бұнда әрбір район күчлік крашелерін алып келе, шит районлардан келелер, шит регионлардан да келелер. Шуның үшін бұнда вестада кіші көп, бұнда конкуренция нық зор. Шуңа айтып, қазіргі уақытта дұғайтып әзірленеміз.